nooreettu amanaan jiraame. Macaafa irratti moo lafumarra dhageesse? Macaafa irra jira moo namarraa dhageesse? Okay. Ortodoksiin ittiin bulmaata maqaa annooti kiristaana macaafa irra kan jiru Abeera kiristaana kan akkas hin jedhu jenne bara. barraa'ee jira. Islaamni waan hin jiru jette kitaaba irra dhageettiin dhagee malee. Ortodoksiin kitaaba irra jirti moo namumarraa dhageesse bakka kanuma karaarraa? Jira ortodoksii jechuun qajeela isa sirrii ta'ee jedha Oromootti yoo hiikkame jechuudha afaan Ibraayistiitis. Fide Silazaa waan karaa Ibraayistii hin gaafanne. Ortodoksiin sin gaafannee miti kasiin kitaaba irra deebisa. jira. Karaa qajeela karaa sirrii qabadhu kan jedhu jira kaa'e. An karaa Isa sirrii jechuun immoo qabadhu ortodoksii jechuudha afaan sanitti odeessite. namni hundi karaa sirrii qabadhu sin jedha waan jedhe ortodoksii amantiin kee maal jennaan ortodoksii naan hin jenne ati afaan Oromoo Yes. haasofta moo afaan Ibraayistii haasofta? No afaan isa wajji fayyadame kun maqaadha waan ta'eef maqaan hin jijjiiramu siif galee. Matsaafni harka matsaaf harkaa qabdaami ati samaanee handi harkaa qabdaami Qabae. ortodoksii kan jedhu hin jira achirra jechumaan ortodoksii jedhu kun jira. Siin dhime beeyyi ortodoksii jechuun afaan Ibraayistii ani kan qabu immoo Aboo macaafa afaan afaan kamii Ibraayistiin siin hin siif galee. jenne waan jedhe ortodoksiin amantiin kee ortodoksiidha. Ortodoksii jechuun dura hiika isaa baradhu jetti nima. Fidi dura naa fidi ortodoksiin agarsiisi wangeela irraa naa hiika achi booda naa himta dikshineeriin laalladha. Itti galchii dikshineerii ilaali ka ortodoksii kan jedhu. Okay, ortodoksii dura wangeela irraa keewwata kamirra ortodoksiin amanti kan jedhu keewwata kamirra jira matsaaf buluu qidaanii moo addis qidaanii? Ortodoksii jechuun afaan Amaariffaa yookaan immoo afaan Oromoo ta'uu hiikkatu isa qajeela isa sirrii ta'e jechuudha. Afaan Amaariffaa immoo Fidi ayyee ትክክለኛ wangeela የሆነ አንድ መንገድ ማለት ነው። Okay, deem fidi ortodoksii jechuun isa amantii qajeela kan jedhu fidi wangeeluma irraa fidi. Isaa fute kana. Kana wangeelaa miti kan barreessu koo dikshineerii hiikkachuu dandeessa. Waan wangeela irra ati wangeelatti amanta moo dikshineeritti amanta? Indee afaanota wangeelatu si hiika. Oh, maaltu si hiika? Okay, amma siraa dhiisee kun waan hin jirre. Anyway, kana waan of wata kamaatu hin beekatu. Okay, ani gaafii dura gaafatameef deebisuu dhufee yookaan immoo irratti Gaafii kami? dubbachuu dhufe. Sarratti yoo dubbatte. Kam gaafatamte? No, ani hin gaafatamne asitti waliin mormaa turanii Maatiyoos Kam deebiste? Kudha Hasin sagal gaafanne digdamii. bira kuteessan bira kutee dhiise amma kan biraati. no isa afaan isaa isinii deebisuu dhufe kan biraa maal na gaafate. Eenyu si gaafatan Isa deebiitti kennaa dur. Okay, kami gaafiin gaafatame kami? Kam? Maatiyoos 19:29. Dubbiseeyye? Itti kanneeyye maali? Aboon jirtu? Anaa ergaartu moo? Maal deebisuu? Laakiin jirani, Maal si laakiin jedhani? Maal jedhanii gaafatan ustaanni? Gaafiin maali? Haa dubbatan kaashii indee. Dubbatanii kutan sin gaafanne gaafatanii kutaniiti uummanni waliin haasawanii dhumatte. Maal gaafatan ustaata sanirraa? No, gaafiin hin deebine namni deebi'e jedhanii tolu. Sanadha. Kanuma wanni sanii? Sanuma Dacha. Dila duraree haasawu turtanii haasaa iyyee? Ameera haasofta waan laaluu jira. Dirqama noo ta'uu baate jechuudha. Yoo ana ta'e immoo nan dhufu. No, rakkoon qabu abbumti fi haasa'u gene hiika duratti itti kenni tassani micayyoonis osoo hin fudhatin atis osoo hin tinimin simbiraa baate achirraa isatti dabartanii isas shaaloomis osoo ittiin himin gara biraatti dabartan siif galee gaaficha santuqaa sanirra dabartan. Ayyeen adeemsi rakkoon tokko hin jiru. Si waliin dubbadha tole xumureen as deebi'a rakkoon hin jiru ayyee. Daddafi. Na caqasaa jirtaa? Rakkoon hin jiru. Okay, achirratti akka dubbistetti haadha manaa baay'ee fuutuu haadha manaa 100 ol argattu jedhee jetteeti kan dubbiste miti. Gana immoo matsaafni akkasiin jedhu jalqaba immoo kitaabichi kan dubbatu daqqazaamurtootatti gooftaan kan dubbate irraa kaasee Maatiyoos 19:24 irraa deemee jedha.
ለምሳሌ አቹማ ዮጌጀሞ ስለሲሜም ቤቶች ወይም ወንድሞች ወይም እህቶች ወይም አባትና ወይም እናት ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ ሁሉ 100 እጥፍ ይቀበላል፣ ለዘላለም ሕይወት ይወርሳል። ከነ ኦሮሞት ይደሞ መቃኮቲን መነሳ ኦቦሌወን ኢሳ ኦቦሌቲ ኢሳ አባ haadha manaa ijoollee isaa lafas jedha. Irshaa jechuun achirratti akka isinitti ta'etti araddaa jedhan. Araddaa jechuun akka nu birattis beekamu lafa. Lafa kana hundaa yoo gatee ixifii dhibba inni fudhataa የህይወት jireenya bara baraa የዘላለም ህይወት malee haadha manaa fudhataa jedheen barroon ilaal. Kana kan jedheef immoo dhufduu wadeebitee dakka mazaamurtoonni hundaa gannee dhufne maal arganna? Sagaleen kun jiru? Injira. Qoy kana fixachiise kaayee. Oy maaliif fixachiisa ree saamma dubbatti irratti gabaabsiti deemi rakkoon tokko hin jiru maaliif waan hin dubbatti irratti sama caafne jedhu dhiiste? Misትን አባት ማጫምኔ ነው እንደብሰ ወንድሞችና እህቶችን እርሻን የተወ ሁሉ 100 እጥፍ ያገኛል ጀደሞ እንጀን ይቀበላል ጀ ምንድነው የምቀበለው 100 እጥፍ? የእግዚአብሔር መንገድ ህይወት የዘላለም ኑሮ የታለ እንደዚህ የሚለው ጅሬኛ በረበራ የት ነው ጅሬፍ ትፉፌ የት ይጀር ክኖም መጻፈር ጅራፋ ትፉፌ ማን እንደብስቶ መጻፈር ትፉፌ ጅሩ ዋን ብራሃሳ እሱ ሌላ ነው ኖ ዋን ብራና ሰው ማሪ ነው ዋን ትደበለታት መጻፈ ባስ እንጅሩ ሜቢ መጻፈ ኤዲት ጎቴ ተውረንዳ መጻፈ ከየተራው ካን እንጅሩ አራና ጠቢ ከና ባስ መጻፈ ጀረስ ተጋርሲሳን በቃ አንሲ አጋርሲሶ ሲራኮ ዶክማንት ተረረ አንሲ አጋርሲሶ ሙለታ አላት ይፈመሽ ቶለ 80 ዱባስ 80 ተከንጀሩ ቆ ሲፍር ዱባስ ነው እቾ ከተማ ኤዲት ጎቴ ኤዲት ማልጎር መጣፍ ካሳይ ነው መጣፍ ኤዲት ማልጎር ኖ አመላል ኪታብኒ አብዲን ባሴ ፊት ዱረት ባቴ ሱኑ ገራገራ ሚስት ከንጀሮ ችረት ከሳ ሐቀሜ ጅራ ከታም አብዲን ባሴ ሱን ሜ ኦብሌ አወራ ከንጀሮ ሱን እንጀሮ ዱብሳን ቶሬ ኮ ሲላነቶ ኤዲት ራተ ጅራይን ሰማኑ ደበረሲንቱ ጎደ ማኑ ተጻፈተ አገ ፈድም ያማስላል ኖ ማልጎና ሬሰንቶች ኤዲት እንታ ኮ አፕሊኬሽን እሺ አማይላል ማቴዎስ ኩረሰጋል እሺ ሙለታ አላታብል ብለቆቁን ሙለታ ደኖ ባለሽ ማለት ኮኖ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው እውነት እላችኋለሁ ኖ ዱብስቴ ዱባ ዱብስ ይወከን ዲዳው መሰገል ዲዳም ያፍረራ ከይ ዱብስ ሲፍ ጋር ማለት ከን ያቸው ወርባ ዲዳም ያፍረራ ራኮን ቀቦ ዶፌ እሺ ዲዳም ያፍረራ ዱብስ ዶፌ ተራኮን ቀቦ ዳግመኛ ዲዳም ያፍረራ እላችኋለሁ ዱብስ ኦ እሺ በለሶ ቶሌ ዳግመኛ እላችኋለሁ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከምገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብገባ ይቀላል ጋፍ ቆጥቁልሞ namni sooressa jannata galurra gimaliin yookiin immoo gaalli marfee keessaan ba'uu qabaa jedha sooressi maal akka balleessinatti dha sooressi kiristaanaa jannatan galuu jechuun sirraa hubanna sooressi kiristaanaa jiraattan hin laffa'inaa qaati hiyyeessa taataa hangaltan jannataayya ጊዜ ብራ ጋፋን ነቀነ ጋፊ ዲግደም ይሰነፋ ደቀ መዝሙሪቱም ሰምቶ እጅግ ተገረሙና እንኪያስ ማን ሊድን ይችላል አሉ ኢየሱስም እርሱን ተመልክቶ ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል አላቸው እንዴ አከስታነና ከመቲነም ጀነተ ገለረ እኙ ጀነተ ገሉ ሩፊሬ ጀናን ወሪ በረቶን ሳንቶ ማጅረ ካመ ኢሶሮሞ ተጋርተሞ ይከተና አስና ዱቢ ሰተ ኤርጋ ፊዴ ካና ኢሳ ማሪፍ አሉ አጋይካ ኢሳ ማሪፍ አሉ በስተሰን ኦሮሞ ተጋርተሞ ይከተከና አርታ ላ ይካንጅራ ይከተከና አንጅሯል ቱባ ከነኒ ይካጅራ men maal jedhanini kun akkamitti ta'uu danda'a jenna yesuus maal jedhan kuni nama biratti hin ta'u malee waaqayyo biratti hin ta'an danda'ama waaqayyo hin danda'ama galtu jannata nama sooressaadhen በዛን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከትለን እንኪያስ ምን እናገኝ ይሁን አለው ይላል ጋማ ኤጋ ሶሬሲ ጀነተን ገሎል ገዴ ማለት ጀናሚ ተሲቲ
waan qabnu dhiifnee si faana deemne maal argannaa dhene laal bakka amma hiyyeessa malee namni galu hin jiru hojiin hojjetina taa Yesuus faana duuka bu'a maaliif jedhaan Phexrosu maal jedhee kunoo waan qabnu dhiisnee si faana buune maal argannaa dhee gaafateen sirriitti dhaggeeffadha ኢየሱስም እንዲህ አላቸው ኢየሱስ አከዘደኒ ማል ጀደን እውነት እውነት እላችኋለሁ እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተስ የተከተላችሁኝ ዳግመኛ ልደርስ የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በ12ቱ የእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ በ12 ዘፈን ዙፋን ትቀመጣላችሁ ጀ ዱጉማን እስኒን ጀዳ እስን ሆርዶፍተኒቶ እስን maal jedhe bara ilmi namaa yeroo deebi'ee kan yoomii dubbataara kan guyyaadhumaa dubbataa jira laa guyyaadhumaa dubbataara maal jedhani gaafa ilmi namaa lammata dhalatu sana gaafa waaqayyollee yookiin ilmi namaa intiniirra taa'u bakibir zufaanu jechuun teessoo kabajaasaa irra gaafa taa'u yoo dhufu bara dhumaati yoo dhufu daagimanya lidatti dhaqaalee yoo dhufu kan jedhu yeetaalle daagimanya lidatti dhaloota lammataa jechuun maal jechuudha እና dhaloota lammataa malee kan yoo dhufu kan jedhu eessa jira እና ያው ካ እንዴ ዳግመኛ ልደት የሰው ልጅ jedha bar gaafa ilmi namaa lammata dhalatee qoy dhaloota ilmi namaa lammata dhalatee bakabur zufaanu wonbarii kabajaasaa irra kan taa'u yoomidha ilmi namaa eenyudha ilmi namaa gaafa waaqayyo murtee dhufee asii deemu wonbarii kabajaa irra kan taa'u Yesuus ibboo macaafan qo'anne fakkaataati akhi ilma namaa kan jechaaru Yesuus waa'ee isaa dubbataara gaafa ilmi namaa gonfoo kabajaa qabdu Yesuus hindi alaach no faallani ke Yesuus isatu dubbachaa irraa iyyuu bar Yesuus hindi alaachuudha miti ma akkana jedhee Yesuus jedhe akkamitti deebi'ee waa'ee isaa dubbata tammo qolto lafa si kaakaa tokko naagi gaagosh bareedaa koo ila tokko naagi Yesuusum hindi alaachoo hiik waaqayyos akka Yesuus akkas jedhe deem waaqayyo dhiis Yesuusum hindi alaachoo Yesuusis akkas jedheen እውነት እውነት እላችኋለሁ ዱጋ ስኒን ጀዳ እናንተስ የተከተላችሁኝ ኢሲ ወር ነዱባ ቡተን ወቀና ተወርደፍታን በዳግመኛ ልደት ያሎተ ለማፋት የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ ilmi namaa iddoo kabajaa bakka taa'utti tole ilmi namaa bakka kabajaa kan taa'u zufaan jechuun maali zufaan jechuun wanta gaarii jechuudha zufaan teessoo wanta gaarii teessoo kanaafu teessoo sanarra kan taa'u keessoo kabajaarra kan taa'u ilmi namaa sun eenyu yaa teessoo kabajamaarra kan taa'u ilmi namaa sun eenyu teessoo kabajaarra kan taa'u Yesuus Kiristoos bakka sila Yesuus miti naan injenneere maana falmitere kanuma dubbiin tole amma no achitti hin jedhu ka Yesuus Kiristoos bakka dhumate kana sambadhiisi obboleessoo amma nan darba gara wanni itti nadhiisi እሺ በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በ12ቱ የእስራኤል ነገድ ሲፈርዱ በ12 ዙፋን ትቀመጣላችሁ ጀድ እስልሞ ጀደን ካኙ ቻር ጴጥሮስ ፋቲ ማልጀደዲ እስልሞዩ ወረኩ ለማ ጎሳ እስራኤል ታኒቲ ማልጎቱ ኢንፈረዱ ቴሶ ኩ ለመረ ቴሰኒቱ ጀደ ወሊገለ teessoo sana irra hin teessoo deem ኢንፈረዱ ጀደ waa'ee qoy amma kanatti osoo hin darbin amma kanaan saa jiru warroota qabeenya isaanii gatanii isa duukaa bu'aa jiran isiif galee itti deemti dubbis haya isin maal taatu jedheeni jarri maal godhu warri kun warri isa faana turan teessoo kabajaa irra hin teessoo jedheni ta'anii maal hojjetu xiqqammataallachuu ta'anii yookaan hojjetu hin jenne ba hin jedhu keessanii warra kudha lama Israa'elitti faraddu gosa Israa'elitti faraddu jedhe jarri barattoonni Yesuus warri dhiisanii isa hordofanii isin obbo afaan Oromoon beektootee ol deebiisii dubbisame dubbisirra deebite እውነቱ ባዳትን deebiin kaa'ee fitte be ቆይ እናንተስ ተከተላችሁኝ jechuun maali isin kan na duuba buutani እናንተስ jechuun isinimmoo እናንተን jenne እናንተስ jechuun isinimmoo jechuudha esitti dabalame isinimmoo jechuudha isinimmoo warri na hordoftanii jedhe miti nuti maal arganna jedhee gaafate moo gaafanna እስቲ ጴጥሮስ በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነሆ እኛ ሁሉን ተከትለን እንኪያስ ምን እናገኛል ይሁን አለው ጴጥሮስ ማል ጀደኒ ዮ አሁን ደዲስነ ሲወርደፍነ ኑቲ ማል አርገነ ጀደ ሞን ጀን
jedhaniira. Tole inni immoo maal jedheeni Yesuusum እንዲህ አላቸው ኢየሱስ ከዘረን እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተስ እስንሞ ጀደን ይላል እስንሞ የተከተላችሁኝ ወርና ወርዶፍተን እስንሞ ጀደን በዳግመኛ በልደት የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ ኢልሚናማ በርጩማ ከበጃሳረ የሮታውቲ ጀደን ማልጎት ጀደ እናንተ ደግሞ ጀደ ይላል እስንሞ ጀደን ማልጎት ደመዱ ቢሰቱም እናንተ ደግሞ ጀድ እናንተ ደግሞ በ12 የእስራኤል ንግድ ስትፈርዱ በ12 ዙፋን ትቀመጣላችሁ ማልጀቹ ዳይክሜ የሮ ነገደ እስራኤል ይትፈረደሙ ኢስንቴሶ ሰነረ ቴሶ ነገደ እስራኤል እንቴሶ ይላል እንጀዱ ሂክ ስሪት አከቲከቱት ሲጀቹ ደንዳ ላኪ አቱምቲ ቶኮቶኮኒክ እናንተ ደግሞ ናይክ ቶኮቶኮን jechichi walitti jira bara tokko tokko kamitti hitta jecha tokko kamitti keessa qubee takka bichaan hittee ደግሞ ጀዳ ቆይ እናንተ ደግሞ ቹማል hiike ka akka beetutti hiikish ናይ ከቱም ናይ beekutti si hiike ላኪ ናይ ከቱም ላኪ jechi tokko tokko ናይ እናንተ ደግሞ ጀቹማል isin immoo ጎሽ በ12ቱ ወረኩ ለማን እንጀዱ ወረኩ ለማን ጀራ ሞንጀዱ በ12ቶቹ ወረኩ ለማቴቹ ሞንጀዱ ወረኩ ለማቴ ለሰረደ ስትፈረዱ የእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ ጀቹ ማለት ወረኩ ለማ ስትፈረዱ ምትኮና ፋራ ባርኩን በቃ አፋን ኦሮሞ ሲባሰዶ ከረ ሲራኪስ ያንተፍ ቆይ ረኮዳ ምት ያ ኖ ኦሮሞ ምት ከነራ ታሳ ኦሮሞ ዋንታ ተፍ ስትፈረዱ ቆይ አልተኮ ቆይ ሲባስ ማልታቴት ሞ ማወሉ ባን ቆይ ማልታቴ ላኪ ሁኖ ኦሮሞ ይፈሳና ይኪ ማጀደ ኩኖ ኢየሱስ ሞ አኒ ዱጉማኒ ስኒቲማ ብየ ለፋ ኢሼ ሃራቲ ኢልሚ ነማ ኡልፍነ ኢሳቲን ቴሶ ኢረየሙታው ኢስን ወሪ ነዱ ከቡተን ሞ teessoo 12 teessanii gosa Israa'el 12 keessatti